shi benta banwan ra ekajing keluat bat light na gadheng kali hapo shnong kador bat shnong wa ing do haringkat bat kipulet kila penlong ekajing jurep ya gijaka penyang kali ki bahab apo uput usam jong kador bat shnong wa ing do ya kani ekajing jurep la sedang na jan jong office shnong buat patsa ekajing jurep ya ki surok ki bran hapo ka shnong ka thau bat kham tam e ya gijaka ba penyang kali klumar daki brio ki ba amper khat pat ba kalong ekajing e ya ki we ya ka balawan ra gadheng kali ki bajurba hakani ka sngi na kalyang kador bat shnong kala thung ru ya lai ngot ki samla jong ka shnong makin long gum ki nong yarap ki pulet ban pe ya kajing nyat kali hapo ka shnong hadien makila yo e kajing bet na ka dc kador ba shnong kan sa shim bai penyang kali kat gum kador ba ai jing benjur daki bor sanchar na kalyang oba bi mar banyang obade urang ba shnong haba krem jigilat pathai khu bor ulei thu ba kador ba shnong kala shimi ka rai ban om sha ki kali ban penyang kali ha ki bor miet namar ba kani ka penslor ki nong to ban wan jig shnong ki thau ka yeng ba next ki ba he building thì cái thi bên long cái dòng đi kia là cái này thì là ai lại là xong và kiến ọt nọ thì khi cái bay của sông anh thì luôn là số có thì hàng ninh im xạ cái chịu một thời gian sau đó nó với cái long sụp thì cái cái giá cái năng thi hạt độ hàng này cái này cái tăng này nữa cái này là hạt độ nhiều chân năng thi thì năng này khang bạc kiến lumah ban thì cái này để ini là cái MDC scheme ini qua ba cái thi cái nông dân overnight hay cái nông dân Malbaga overhead parking ke atrak ikinong tu. Ikinong tu kiwan bahan apa don overhead parking. Kiwan kurai, lagi mio kurai dah seru sikit. Dia kata hakikali dia kisong kia bam kia di le bon dukong di jaja. Ayo. Dia kata long ni pak apa. Overhead parking di DC di lai ni tak ada. Ikin yang itu. Ada parking ini berat. Kalau bagi two wheelers, bagi msya bagi bu ni. Siapa bu parallel di dulu. single lane single lane. Ini kamar dalam kasut flow. Jadi pipa, biar kicat. Kilo kami naik ke dalam sekolah ni. Kalau suki kilo nak yang ini. Ni kamar mining bagi bu itu lain. Ini kemud kini paralel ke dulu. Kini bu bagi tu minum syai kini bu ini. Dia lagi bu dah kemuni. Kamu kini syak kelap. Kini hapo paralel ke dulu. Kerana kan smooth flow traffic. Pedestrian hian itu ke trafik hian kita ambil kurang. Kadang-kadang kemudian ni kamu stop nanti lah awak ikut kali hem kini. Kenapa dia usia? Dari bawah tu ke defining. Kamu mining. Kamu ngapu orang lain baru betai. Jangan tay ngak kekeh ni pe. Pi ngapu ni. Kapun kut. Still kini. Di trafik dalam kini banyak kali hidup susut. Nilai kamu ke dua belas nilai kenduk. Ya Deputy Commissioner Nurul Benai Januari. Asia Kerja Kuntu hari ini 1% ya KKHI au berai March first week teha ke third week yang berai March ila aya ka jimenjui tambah ipak lembaga ke traffic polis bakinnya jurip lang ya kene ka jinglong jingman hang ni tikelayawan gadon ke correspond city nak force squad di sini kendu DC nak dalam pasinong nilai kendu mana apa but finally ngilala banyo pat ya kene ka permission baginya kontrol dan nongka community kemong di officer in charge of Lumbing jadi traffic ka community sadar yang ka kanong ka community service namun taka public interest namun taka public interest pada namun taka interest yang jomboro kang akan sup kali kawan ban light lagi ni kijing ma kijing mensa dia hani ka por lang ya kerja pangani ka traffic tidak kalian jungi ka wara asya ka problem hari ni kisni man ka por daki senam wilayah ke program kawai kalau bakal kali municipal bakal shimi kinyut kinyer nasi serum kim jio kalat mar kade ke jing klem kor jeng kato kami kinong song jungi kibran kali bar kibuan nabar kipak lepak kat habalap di kala kanglat ya ka function jongga municipal post ke municipal truck bar kolek ke garbage kala bu jinge ya ki temen ki kro bakinan bu nado nak tinarum seduk sini bagi nuan teh ikin juga. Tena dah hari mulai perkat nilai perkat sani bah yang ini syak sipor dia kena dari kapusni ke bah gila apa macam dokumen ya kan ya ke office yang distribusional ke office yang SP traffic kan additional SP bayar ni bukan ini bah kilayawan kawai kalau bang ikut batai kilain kidan artili hang ni dak pipet ki bangilan road hang ni kilain ki bah marking ke bah he kali 6 taki kali marking ki barit ki day nam taki motorbike ki two wheelers
ngimsha iki trok ki bahaya bagi yang ni ngimsha iki bos bagi yang ni tang haba donkam dan dia permission nak senang kisah lapan wan ra yaki kisah lapan wan di Henry yaki baik ru ngimsha bagi penyang dak kerian hidup penyang paralel tu dulu kamar kani ini kami banginnya kamai pisah andai kani kadi baik nam taban pensuk ya kali kawan baik pak nam song yang baik pak napar kaptam ni dan baik di sekolah bagi memarjan si sejarong ki dan ki sekolah bagi kena sekolah ni buan adu kontrol 20 nak keleng ki senang kita kiwan ken sok ina mata jeki bat nani ka ki tourist taksi ki bon ba ki bayat ki wana saba ti ni kwa bakan nonton kanu no ka jing blok ni mereka blok hanya hawa indo ka blok sini terus bijar ka blok sini ka blok sini semua ka blok ti kwa bakan dong ka berhenti banyak kanu ka besok 6 taki bayat kijat ki kena skol ki temen ki kro ki di bendon kalat baki nyakir ki don kahok baki nyak mendai tang ki ban kali baki nyak baki mon ki pakkat baki mon tinggi dak kerpat bagi dak kentu ya baru ki ba wan berpak ki kali hang ni nado la syai ka sengi ka pun ka jingpet ba sampai bana additional SP utai ngai ngin dak lo syai ka sengi te kin happen follow by ya kita ki rules but kawai ka ba dan kam tam kurang no overnight parking mangin alap baka jingdon di overnight parking habang ipet lembaga CCTV ki bon bah ki nong tu ki bawan min mit steng mit ta ki don si bon par ki nong lek kelumar ki nong lek ki kam ki bom itana ki wan penyang ni ki wan di ki ni nak lek ki kali ni lapat ta ki jobo jaban sudah kendong penyang tinggal terpat nang ni sepat maka ni kasnong kadai je ke dor bosong windo Henry kadai ru nam ta ki pai ba nong song ka stit ki no no pen kain bawan ki parking kali ini layak keren bagi SP di additional di SP ba institution durbai minum le area ngin pa bay street siapa office ki kin sala imru ka kata ngin la keren sha wat le ong pada baka dorba song kadai ka ba kumni ka ba kumtai ngin la keren sha pinya kan kum ki rule ki kendon jong ka traffic la ki ba pen kainya kata haba situ jaka ba tempo marking kamot ka to kadai no parking tang ki bala bu pila ban pa ki ba klembo marking hi kamot kadai bay no parking kendiat tanya ki nong song ki ba sa si serum kira balik dari kali he kin dalai makan aruk kin set bisa sep lagi dan kam kana tang 10 minit hiru ki hap set chwa kin samni kimri ban block ini marbri in case kawan kono no ka jinja ka sosi ha ka sinong kam kan yo mo in case of disaster kana ban keren mo ka badan kam kerki tingin yet cheno ya laki pak kali juki ki kena da ngin parking bai kari la don ki volunteers na do la shai ba kam ti hi da ki por yo ka an te ngingin penterikam baik kum kaya kendon ki bangi la yo kaya na kalian di tip komisioner pada kalian beri SP bawan snong indo basuan support kimdai bandrong syadu sini support snong ngakern tu ki bakin pak ba stai silang surok dari syagani ke surok sini ne kimdai banwan ketua parking si support kasih support jan ke school sintuk wa indo ba ketua don ka parking untuk di ketua parking dekat blok itu ki bamut banmi di kentu yang itu ki bawa wan si serum ru ba kimla ban pak kuluma ya ki kali juki kebening tong ka ba arpat hakini isngi ki don ki jawan bread nyut shati spo shati committee hall ngilalap ya ki kerteng lumaki order online ngilalap ya ki kerteng di galadon hendeng ngimpa bantat borom iki isu penting petang para mengi poka kompetisi tinggi ai warning ngai ki metasa sisir larang ilap kamot ya kaniru ngin saya krem lebar ke bor jeung municipal baki menu kin lek kom itu ngilap berngem ki ngilap peni ki hendai mat kidang yai le si bonba kidan gajinya tho syukurim ru ya ki gift present bagi law kiwan bread sati tikane ka kadai ke bamla banlong ko mo ngi soba ngi kentu biang ya kanir ko beri siapa ru parking kamri tanya kani ke main road mereka de be sati silang ru pati jingking ke bon law mali kawan wan sini ban ki syawa indo ban ki samtia hangtur ngimsha syu ya ki skuti bakin yang hatu silinter je jingking bat overnight parking ya ki kali borok silinter tu jingking Pandrap lang tiupan. Ketika bayang ini nampak sedang berurang. Ketika jengku ini trafik berhenti sebentar. Mendai bah tersedang kekuat ban kamar pisah.
Hindi kadai na Honda bakan dan ke smooth flow of traffic akan ke long rap por lang rap ma. Long rap lang sungok. Check it. Uba yan Onel swear ubari additional superintendent of police jang katana traffic haba kren uloong bagi pulat haringkat bagi volunteers kan pet perman bha ban light na kadheng kali bat kumju ru iki ban pet akabe dei baka kuat ke suba baladalap iki babrat pathari ke jaklia kan sha pen chitom kat kom ka an Halor kadi bang iwan mentakaski ban kamti ya ka ban sedang no ini ka traffic volunteers nang di na po stong window ngada ble ar light leak stong ni ba ka long successful kalong kaya bet ya di pa ti ngai kendu bat i rombas nong baburan yang long kuno nadangi stang do sa window nomor window ku balai keren ne ka tablo kum kuwi stong babarjan kiba nada blok na window sakut cedu seterang hotel bat cedu sejauh bat kapiga poru bagi bru besar sentia ru kinung light ban mi na por sentia sakut lot ke kam ke jambar khot te kaleng ke ketika lenti ke ba don kamba umri ko por na chua nomor ngati bahara mang adi banesne te adi ngon boguran to don ofisa i madam dc ti udut hi klam bislam ila tho udut te na madam dc office i ila tho sa sp traffic ban pet ban joint inspection lang bagi traffic jang kalung dingri kata kapor ngiwan di kapor nang don covid mo No. kata ngi pendap kam nga ba kan kloy gin lebet ila inspections to keleng ti na keleng jong ka office jong ka SP ru ila tho ila ai ka report ka babiang ba kidei bandan ki traffic volunteers banyarap dia ka bandugulit ka traffic ang po stop mo do nomor ba karon ka school ang ni dementade kali gibon teng don blok don bar yang no parking kihapan phone cepo lumding jiri nomor kali kaca kahap sadar traffic ru kihapun kiapa ki dia ka pasyarum citi kahap sadar traffic ka pacatai kahap sadar ka bahangni kahap lumding jiri ti kihapan mare teng kita ki VIP duties kihap kam slam no hadin tem kala tho ka report kita ayo mantai madam DC la ai ka order i baki ka doperation window kalala ban tung no i traffic volunteers ban pet ya kaya nanti yang ka traffic smooth flow of traffic ang ne stong ti manta kasi ti ski bangila irai banya pet bangin ja penkamti no ti ang kerpa ti volunteers su ki ba sedang trikam na do lasai kasi mo lasai kasi kinlong ki kena ki ba donakor bat ki ba vehicle baki drivers ta kan baki nongnya kali kamlong polai long donakor kena makan numi kan no kajing huri hura lakadan kan no kajing e pipitur chama bas dong lene kecim ke food numbers jong ka lumding traffic in charge pi phone ki kin sawan banyara bi fi te kumjuru nginum pe tangi ke traffic ko bang baguran ya kajing khoj ru nomor ba kan mi kisi ngi ba ki bru ki ilalong sunat ban khoj ban kesong ka thau de kita pat ki bru ki ba penjak lia larang ilap kum kita beri ngin kumbang paburan ngin chandur kin sapha achangi bat kadan ka hain kaman penstam miki bat tedak leng jonga bat office jonga ia ka ketika man ketika dia ya ka dobas nang window bat ki traffic volunteers bakin tri ba bat ngin dan ka papi bat baro ki kam kin jai bet tri ba ngin nyara papi ngin dan lang pi